Teman-teman poin mana step sini sa naik netal baik ke view yang mau apa nih surok kita silang kene apa utarakan tentang awal marak step sini tentang marak saya ketika pung pelun saya pej ke 2 kilometer lain 1 kilometer itu ibun mai kali turis kawan sini kene ke famous tourist spot. Baru lihat taking oleh Paisa the showroom oleh Pai cargo dam kadikar railway station near railway station ikut like lum tanang ne mall road kane dan ke bus stop ne clear ba ka bane ta jaga songling dewe nice pesan marwe ini udah teh dengan layak round sate soal 5 ya ne teh itu belum mengilik kai nen pick don gembala prajar tame ka fit alitir untuk Stadurio. Nanti ngilali song rubwe tentang lagi berat round ya kan udah tay jak wah nah step jangan mit pemenpat bahasanya step duna shoot ngiru tega yung mana kata Saint John kayaknya nak setengah kulat oke God bless you. Ini kijung kibun mah naduk por parang unsua makanya ketika jaka sa subha jongki por parang unsua jaka sa develop kene yang ini mau ini balan cricket tuh nonton game mentah kayak cricket ketika climbing wall kita rock climbing ketika basketball ketika pung ada teh nanti dan masjid nanti yang ke tempel jangan atur yung lai baje parang tuh iya shit keren bahagal nih ketika nespang saya marah biang tuh tiharum kayak bah saya tuh jaga sungling itu belum teh deu nai napik nai Cina pik khot tenang ne dayat nang napo jangai kumba 2 kilometer rai dayat nang karon kalenti hakine hi tarang tu karon surok kius jrong jangai lai kilometer tika bes wa ka pik ka view ban pe yang teh hang ne jrong kane dor we lai span rupo marwe baron bat lek pada alam situ jrong tenang teh dulu abni iya ka view jong di lum Himalaya di Trishul gitu pengalit Kingston ke iya ka view nang teh syar siram tentang dan saya akan dikasih nanti kalian ada konver nanti kalian bisa kalian saat udah ki lam syaban ya kali tangi ya tangi bro kayak kejat baik yang kita yang mihak menang kita nanti kasat syaban ya kali kamu kan cai saat keret lah nanti harum lagi kesuruk keteng baca tandirut udah kesuruk ke bawah pejak ini pus style farang nah pus lagi ndir tuh
kenjak và cái này sạch tê cái sạch không sinh anh cái surat cái này em sạch kali tak ada kredit và cái này rồi jago ngampat depan ya jalan ya kan ya 100 km kan don vậy ngang depan km tamai Tengah ada komplit Shiraun kadon kembali 100 km entah hitam kentit lendah kentai 100 km Shiraun kan pung ada pengalit kayu sah di sejurong. Oke teh pun kon orangnya sih kendup yang video. Bye bye.